azaziwa bayo labe yakhona awu mawasela amahle kodwa niphathanga ngayo iyona into ehlanganisile namhlanje acknowledge khona abanye abazokhuluma mhlambe zodlulisa izwi ngesikhathi esifanele uzosukuma futhi asinikeze okufanele eleni ngokukholwa ithole ezinye ongenana abazali bakwazi ukuhlala phansi ngapha eceleni kwami ngesikhathi esifanele akwa Department of Transport ngicela sukume Mthombeni bakhona nabefundisi Pastors Council in South Africa bakhona la sizogxivisa isitembu ukuthi sikhona siya support department uSantakho bona sesiphatheka kahle emateksini sebakhipha umthetho ukuthi mawuconductor iba clean eteksini kunaba school bakhona sino commander wethu uJob akwa RTI kule province nje ukuthi
endaweni zokujabula ke kuqalaza ukuthi akekho nomthombeni kodwa akayiqedi uthi hayi shayani ekhaya hayi ungangeni udlampo nje siwenzeni wathi hayi emgaqweni ngathi amen ngase ngiyalala umkhize yas Eastern Cape unyukana ami ngonyuka nalo ukholo mi kanye nawo wonke ama stakeholders akhona amaphoyisa ngokukhethekile kuthiwa une task no wonke umuntu la on behalf of namandla okuma la okuthiwa khona abantu esingabamukela umuntu ukhule noma eminyakeni edlule ingozi into eyenzeka ngoDisemba mababa umthombeni ukuthi ngokwendlela jabula la bejabula khona kodwa ube khona mbeza ukukhumbula ukuthi asingajabuli bese gaqweni as a result umkhandlu waseThekwini ukubuka lezinggozi ezenzeka usudinga nathi siwumphakathi sizobambisana umoya kaSathane ephakathi sidinga umkhuleko abazamayo nabo ukuthi babeke isinkwe ekhaya kube khona into aphanta ngayo kodwa uSathane still lenkonzo yomkhuleko ithi kwazi ukuqina and futhi tshena lento ukuthi isi beyond icontrol kahulumeni aqedi kusakhona ofana ukwenze but we can confirm ukuthi
But siyafisa engathi lezi inhlelo bekuhamba ku freeway ningakwazi ukuthi nizoyenza noma nizocollaborate nomkhandlu wethu umndeni elahlekelwe anikho nodwa silimele ngikho khulekela uphekela siyabonga sazoqhubeka nohlelo lwethu nake sizokwenza lokho nangu omubi esihambela kwiprovince yethu wayifikela mathupha umthombeni kuleya ndawo ngiyathemba ukuthi umiswe ukuthi kwazana noNkulunkulu kukhona wakwa transport esike saba nayo ngakhula kwakuba bundozi ngelinye ilanga siyaxoxa na uthi mfundisi izinto uma ngiye engozini ngiyengifisa ukuthi kube khona umuntu ozongikhulekela nami ngoba ngiyehluleke ukuyibamba but siyambonga uNkulunkulu ukuthi on top of that wasesibekela indoda siyabonga kakhulu Mthombeni ngokwenzayo siyabonga kakhulu sizobiza ubaba umsomi bese landelwa uPastor Slicaba Caba yena ozokhulekela ingozi zemigaqo generally ayivale ngokamoya sizovala ingozi ngokamoya bese kuthi umfundisi uNtshokoma yena uzothandaza athandazele wonke ama social ills khumbulani bazalwane ukuthi nakukudla amanzi wamponjwana ngendlela abantu abawudla ngawo sekuyisifo nje ongasiqondi ukuthi kwenzekeni emkhathini so ke ngiyacela baba uNtshokoma usijoyine nawe oza mfundisi phela iBhayibheli ihlala ninilindile angiphathisi ngicela nibe la ngaphambili ngoba into esizoyenza ngokulandelana kwenu sizosukuma sonke sicule iculo lesizwe eliwumthandazo sothi masiliqeda leli culo eliwumthandazo wesizwe ubaba umfundisi umsomi azokhuleka emva kwakhe ngeke ngisukume kuyolandela umfundisi uSlicaba kuyothi emva kwakhe kuvale umfundisi uNtshokoma athandaze emva kalokho ke sobe sesiqhubeka nohlelo lwethu kodwa kwamanje ngicabanga ukuthi iculo lesizwe lilungile esothi masilihlabelela sonke sisukume sime ngenyawo abesilisa bathula izigqoko zabo ngiyajabula ngoba khona labantwana besikole bathobe bazole niyapi bayabi labahambayo phela ngangawuthisha ngizwane sekungisukile Mthombeni awukamba nisashawa uyavalwa eCain madoda engathi inkosi ngasisiza ibuye ngiyacela ukuthi sonke sisukume as we are going to sing the national anthem. Oh
Sithandaza sicabanga ngencwadi yezikronike zesibili chapter 7 verse 14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, this is a promise, then I will hear their prayers, or I will hear from heaven and will forgive their sins and heal their land. Babona amandla wonke egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ophila kuze kube phakade. Simi kulomhlaba emhlabathini emlazi namhlanje ngalolu suku lolwesine. Simi besizwe. Simi nezinceku zakho baba. Abheke kuwe ngoba lithi izwi lakho nguwe namhlanje nguwe naphakade. Uyinkosi engaguquki. Uyinkosi elalela umthandazo. Siphakamisa inhliziyo yethu ngenxa yezinto ezenzekayo esweni sakithi. Omalume naba laba basiza ukuphutha abantwana ukubayisa ezikolweni. Baba sibona igazi lichitheka. Abantwana abancane, igazi labaholi bakusasa, igazi labafundisi bakusasa, igazi lo dokotela, igazi lo premier was standing, Almighty God, as a up unto you and say, Lord, intervene, protect our land, heal our land. Nqanda ukuchitheka kwegazi, nqanda izingozi emgaqweni. We cry, Lord God Almighty, sikhala kuwe wena uNkulunkulu ozwayo. So Father, turn your ears and listen to us. Heal our land, heal our land, heal our land, oh great Jehovah God. Unomlando onjalo baba, umlando ukulalela abantu bakho. uIsrael wasendulo wakhala kuwe, lithi izwi lakho wezwakala uphendula, ngizwile, ngibonile, ngakho sengehlile. Besifisa kangaka baba ukuba singekuzwe nje uthi uzwile, kodwa sibone uaction obonakalayo nokhombisayo ukuthi uzwile. Nangu umthombeni baba usibizile. We also pray for him now. In the name of Jesus Christ, we thank you and we submit all our needs kuNkulunkulu othembekile nozwayo. In Jesus' name I pray. Let the whole church say amen. Egameni lika Jesu ngikhulekela ingozi emgaqweni but siza nombuzo othi oke namaFilistine bathi uNkulunkulu why usivumele saba defeated. Ngicabanga ukuthi umbuzo ekufanele ukuthi sizibuza wona eSouth Africa ukuthi sithandazile sayibiza imthandazo, but the question remains, why God usiyekelile saba defeated?
Glory to Jesus. Kuthiwa abantwana baka-Israyeli bathi mebebona ukuthi bayahluleka kuthiwa balanda umphongolo. Kanti inkinga umphongolo bawulanda sebewulanda ngokujwayela. Ngenzeka ukuthi nathi eSouth Africa sizoma before God kanti sesiza ngokujwayela. Kungenzeka ukuthi eSouth Africa siza noNkulunkulu siphethe oNkulunkulu bethu.